Nyapolana atarga ka pasu ngoma da bolmo baso ablan chen shele ne tira la bal shele mbala nya bladi bla a paso ke ka enai to man yiri yeba mila yalla karal lebgo to nyiri yitim yalla karal lebgo tele bono la na pandana be ba ka ko mala Mr. Ibu badoro da pumpulo na ti yelo yello we lebu pune anyela ni fo karlo mo se ngor da dama ama sunyu zoga ka nyiri no yalla kamza nyum bodo na baso be nan dangarle ya anya pipi Michel ma bendia nyiri yuna look shelma ay be bank no be dan chele do ko zo no to mo ala la tabgon samgo to zo Mr. Ibu ngunda mila yello yalla karatul halle bugo ka shele o da bod no sala yule beje di shirin yala pambane yara shamma su ka kanama wa arlan sai nyabia solo san tibja anunen kul kwa yalmangle ko bayan go da shir tumtuma Mr. Ibu dale tungna ko nan ma mal jilma kamal darsa ko yiyal shal kan son ko to nyale nan bankene bo ma to tel zu ce kan bayina ngam da ka bana yidan bama alar bo man buto gbaro bo ya karna ha ko buna wato yofa mo nan buha no buto dura wonce ka bana lu fam fama onna ma tib nyanga to ngo pabo da to ayir mo kana ti yel tungna ne bo bla nan yeda ne bo yidanam bo pabo pabo zo do ne bo yidanam la ka ya dure Mr. Ibu wonye tungna ngo da shir zan pabo ngo nyanga kar zalzal go yidanam ma ba sariya wala ya mo pa so yanzu mana yin wasan bani kabo joy ba ko na yi dambe sabiye don kujan to hal kar tabi don so yan saniya da bunan la tabaye ka tagna mamma yan pa o pazo kar sai ne busang mo song nto tol o zo nya o bashir saya do me man der won yo sabre wono wumna de kala o ba yel wona pil tuma tumbo anye yewon pambalba ibi chebe shayin nan yewon be ba ma pala mun yan tana gidan zal kuma ku to tir taramba ka bi titanna daga kwambin nare banale min wun jambirgana wala lalagre ni muzaka jakko pelm wantu ni boble sini ngobya san pala station Mr. Ibu shito amani o min go transport biela lo yine ko min loto kios te telajin tabtaba to chala ami bani mi ka for dagban le sini lo kam bo ma NS production sini pal wo yala usanda